lenzela umshado lube khona ke ngempelasonto lapho khona bokade ke kushada lona ke ijaha lebele khathi livalele khona ke ejele ke iminyaka ke leminingi lapha qhamuka khona ke eprison fellowship ke namhla ke betile kuthi ibongela kuyombishop Dr. Nesho ukuthi alimuke le jaha phindze ke alikhulise kahle nasenkosini phindze ke alendele lo msebenzi wemshado kuyimpumelelo bathi ngalesento lesi bayabonga kakhulu bayafisa ukuthi nalamanye ke mabandla angasikopa lesento ke sembishop Dr. Nesho kuthi ke laba ke bekunene ke batawuthandzeka ke nasesiveni baphindze futhi bathole lona ke lithando kuthi ke bangatawubuyela khona ke ngekhathi ke ejele kuyinkonzo yethu becela ukuthi bafundisi ngaphandle abamane basinakele naba labaphuma ngekhathi babasekele baphindze bakhuthade lo ngucuko noma lishintsho lasebangilo sibonile ke udlala lichaza bishop usekela umfowethu waze ufike esigabeni lapho khona thatha ngosikazi sithi siyakhuthata sicela nalamanye amabandla athathe isibonelo nelinyawo kuwo bishop ukuthi bende njalo emabandla onke eSwatini nakangendanjena singaba nalabanyenti labangete babuyele emajele bathandzana nga-2013 leminyaka aboshwa lo adonsa 12 years abekamhlola njalo ngibathe ngiyambuta untombatana wakudlisa yini lo muntu bekakuhlola uhlola umuntu ngoba mina bathi baba 12 years ngihlukana naye ngakhona ngalolo la ngenkanto kodwa lo wamhlola wasothola ke Jesu ke ntombatana lo nasejele lo 2018 sengihamba ngiyashumayela lapha commercial services so yasitakala ke lo lokho sasibonana nyalo sitawushada cha mfana wami ngidawuma nawe uthe ke hlobo lingakanani umuntu mangabe ngoba engena phuma ejele ngena phuma ngimi nje ngambe ngamcelela ngavela ngase ngibabo wakho sengikonke ngena emotini ngiyokucelela baze kufuna ingoma ngathi mina ngiphethe mina ligazi lika Jesu samukelo Dlamini bokatse kungiyena ke ashada libe kasolo kaphila yona ke impilo yebumnyama lwamungela livangele ngokuthi kumbishop Dr. Nesho aye ke yawushumela khona ke ejele uthi bongele kakhulu kuye kumbishop Dr. Nesho nakubo kwe prison fellowship kanjalo nawo ke umnyango wetemajele ngethuka kakhulu ke nabathi ekutaba bebishop ngangingamadi nami ngiva nje umbona nasemaphepheni but ngethuka nakuthiwa ukuthi alibandla lase divine lamhla kungiChristmas batawudla nani Christmas beta la ngekhathi so ngaba nako nje asengakafiki ukuthi mbamba vele ngilo babe nesho lo daba kwangithusa kakhulu wathi utane bahlabelele lokunye sihlale simuva bathi ngilinda ngathi uthi beta la ngekhathi cha befika vele bahlabelela wase uyakhuluma kumumvu lomdzala ngelithando laNkulunkulu lona lo lungabalelani lingemuva yathinzeka inhlito yami yahlabeka iprison fellowship ithi kungumsebenzi wabo ukuthi ke banakekele bona ke abantu labaqhamuka ngekhathi ke emajele kude ke kutawugwemeka ukuthi baphindze babuyele khona ke emuva ejele eThekwini emsakato iMaswati channel ingeri Carlos ngamanzini.